Подписаться кнопкасын басып, жана ошондой эле жанындагы коңгуроonu басып, элге кызмат кылууга салымыңызды кошуңуз. Assalamu alaikum, Universal Gage'in katılımcılar jana görmandары. Бүгүн биз Өзгөн мол базарын малдарын алып сатып басмекчибиз. Бүгүн көбүнчө парадойлар тартып аракет кылабыз. Болушунча парадойлар тартабыз. Ошон биз менен болсо бүгүнкү 2020 жыл 9 март лайк подписка менен колдоп туруңуздар. Анда эмесе видеону баштадык. Биз менен болуңуздар. Мол уйду 110 миң сом дейт, 90 миң сом баа болуптур. Бербей атабыз деди. Бул деле жалгыз экен. Экинин тууган, үчүнчүсүнүн жаза жок туп берет деди. Желин салып коюптур. Жакында эле калган. Өзүнө кашек уйлардан экен. Жок, аябай семиз экен. Экен 90. Канчаны туган? Эки. Бул канча болду ага? 54 алдыңызбы? 54 алдым. Боз, жалгыз. Канча болду дейсиз? Канча берип өтмөдүңүз? 85. 85 миң баа болупту. Бербей атам деди. Торбок экинчиси. Ургач бергекпи? Ургачы. Ой, парой жүстү экен, көрүп аткандар эле. Сүтү канча бар? 10. Сары кеч 10. Сары кеч 10 литр экен. Жа уйлар туй баштаптыр, бардык эле. Мына көрсөңөр, чоң парада. Уюңуз канча экен ага? 85. 85. Базар канча сурады? 75. 71 Канчаны туган? 4 ургач экен. Сүтү канча бар? 10 литр сүтү бар. Мол уй сурайлы канча дооптур. Уй канча экен ага? 120 миң сом экен. Universal Gage'ден экен. Канча төрпө? Экинчи төрпө ургачыбы? Экинчи төрпө ургач экен. Базар канча сурады? Примерно 100ге чыкты. 100 миң сомго чыгыптыр. Точно айтпай атат. Канча литр сүтү бар? 12 литр сүтү бар экен. Бул канча экен ага? 75. 75 миң сом эне бала. Торпок эркекпи? Эркек экен, канчасы? 404 бол. Базар канча сурады уюңуз? Примерно 10 литр сүтү бар. 10 литрден ашык сүтү бар экен. 65ке чыктыбы? 65тен өтүптүр. Бул эке айтпай канча сом болгон баасын? Эне бала экен бул деле торбого экинчиси же биринчи болуш керек. Уй канча экен ага? 60 одан кем бар. 60 миң сом кеми бар экен. Торбого биринчиси, экинчиси? Экинчиси. Экинчи торбого экен, эркек. Канча литр сүтү бар? 5-6 сүтү бар. 5-6 литр бар. Базар канча сурады? Базар 52-53 сурап атат экен. Уй канча экен ага? 75 миң сом экен. Эне бала. Торбого канчасы? 3-үчүнчү торбого эркек ургачы? Эркек экен. Базар канча сурады уюңузду? 58-59 сурап атыптыр. Канча литр сүтү бар? 7-8 литр. 7-8 литр сүтү бар, аны жакшылык экен. Сүтү коюк болуш керек, аз болсо. Сүтү коюк экен. Ама уй сурайлычы. Уюңуз канча ага? 90 миң сом дейт.
Bozor qancha so'radi? Pazar 6 so'ra. Qancha? 6 beradi. Turbo qanchasi bo'ldi aka? Bahsini aytingizga aytasiz. 8. Ikkinchisi ekan, urg'achi u? Urg'a, turbo erkek. 90 ming so'm. 75-80 so'rasa kerak. Oshib ketsa. Bu jelning o'rtasizlar. Bu qo'li kirecheng bo'lsa kerak. Bu qancha ekan aka? Bu qancha? 90. Bozor qancha so'radi? 85. 85 ming so'm baho oldu. Torbaq birinchisi, ikkinchisi. Birinchi torbaq urg'achi. Erkek qanchalik justi var? Torbaq lemet ota, sütün bilmeyin dedi. Sütü 4-5 litre sütü oluş gerek. Bu can açma. Bazarda eng cho'ng uy ekan da jana qimmat 200 ming so'mda qaramapti bu uysiz. Bu jalg'iz mal. Torbaq yo'q. Ekin tuğan, üçüncüsü жақында öyle kaldı o da. 150 ming so'mni ödesine kütödü. 150 mingden ılıyı sırada berbey atan deydi. 150 mingden ödesine kütödü. Odan ılıyı bere albayım dedi. Bu süttükü, göçtükü, göğünce göçtükü, süttükü dedi. Göçke hem kete öğret o da. Bu görtesen adam boyu menen bu teң bolup turat. Bu jeli tuğanda az sağımken qanchalik ekan aytpadi. Tuğandan көбөйсөр an. Ол жамбашы. Тән бере турган уйдан көрүп атасыңар. Az баштан көрсөм бу тогол уй экен, мүзү жок. Адамдын басынан чоң болуп турат. Уй канча экен ага? Уйуңуз канча? Уй канча? 90 баласы. 90 миң сом. Торбог ургач экен. Канчанчы торбогу? 3 баласы. 3 баласы. Базар канча сурады уюңузду? 72 so'radi. 172. Эконову? Эконо 172 миң сом дейт. Наркысын канча деп атасыз? 100 ming. 100 миң торбог эркек мунуку. 100 миң сом дейт буну. Бул бирок мындан карасаңар бийигирээк экен. Мол торбогу. Канчалык сүт берет экотой? Канчалык сүт бар? Ondan sütü var ya bunda elek. Ondan 10 litrden bolsa жакшы эле экен. Желин көрсөйүн. Могу шерилдин жели. Бул жер аябай чоң экен. Эне бола канча экен ага? 70. Базар канча сурады? Примерно 68. Торпа канчасы? 4-5. Erkek mi? Urgaç. Bu urgaç eкен. Sütü kança var? 1 saatda 7-8. Примерно aytganda saargacha 12 bolобу? Birinchi uyni o'zini ko'rsatib olayın. Mo'l jel ekan. Yine olan ekan. 80 mi? 80 ming so'm deydi. Torpoq erkak birinchisi, ikkinchisi. Ikkinchi torpoqu. Bozor qancha so'radi? Ikkinchi. Bozor 70 so'radi. 70 ming so'm so'rayapti, ura uy. Nechga uy ekan biroq? Biik ko'rayotganlar deydi. Sütü qancha var ava? 4 litre vardı. 4 litre sütü var ekan. Torpoqni asqar 4 litre beradi. Mo'yam sizniki? Qancha sotasiz buni? 70. 70. Torpoq birinchisi bunaqa. Birinchi torpoq. Birinchi torpoq urg'achi erkakmi? Yo'q, urgaç. Urg'achi. Bozor qancha so'radi buni? 60. Qancha litre sütü var? 3 litre var. 3-4 litre sütü var ekan, примерно aytilganda. Biroq buni jeli cho'ngroq ekan o'qdan qaraganda. Eko bir qo'radan bu? Siz ham olib sotasizmi?
Bortqa qo'yilgan akçalar. Cho'ng tutuşta